Hello guys, jotono haina yang ani blog alam sogo tini kan mai order di mana obo tini delivery tongo ke botawo kai tongo mic yang noro tungai tini ang mai order mani onu ring ke tabo noro ang nai sing tongo mic no ke noro nai di mic pakai noro quality noro je kai tunai noro tini blog nai tundi jotona hambai next nai man na tini parcel boy kai chat tabo parcel nai tongo अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना Maksudnya guys semua hari artis dia kayak itu komen gitu. Guys, tabut cuma unboxing kita naik itu microphone. Kita rok naik itu baju quality rok cek ini. Guys, cuma ambil sih unboxing rok kayo. Sabas. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल jauh tuh nih kamera aku punya nih mungkin kalau kolar roti mama mungkin sama-sama yang वाह क्या सीन है oke guys ya oke mau balik kita bocong mele nih teks kayak ini lagi quality orang main tong di overall mah charge-nya bagai mic mah charger cable charger cable masuk no oke guys norok nai mantna o mai benang ta boys jagot khai tongo ke norok ke sawa ge ani farang kham ge phayo ko khamya farang kom ngo besingo awin bring ke mic ang order ke na no norok nai mantna bring ke comment ke sawo ke norok comment ke sari tini ai nge ka tabok mic na man tabok next vlog ke tabok o mai benang report kane norok nai tu vlog ini bagas sino mai kata naman bagai norok